Ara apa lagi nak? Apa sih kepikir apa tuh cengang TV dah ya? Seporan na pak, gula kambiyan. Gula harga tuwi bunga teruk. Setelah betes kemampuan dia. Apa pengetahuan kaki marah ke bila ke bapak dah? Gula teruk monduk ke pak. Oh monduk ke ya? Kaki kan lau tahu TV ke badan na. Enter ke monduk. Saya kagan renari rekan kemangkeun. Saya kagan laku mau temu laku. Tapi ya tina tak usah rodot kaki. Laku lah norok bapak apa antara cabis ka kiai. Pola ben Allah Taala beri jalan keluar dari pengaturan kaki dia. Ya wis jangan masuk di mandi dulu. Saya bawa jam kemarin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ibu ada yang ki. Engki betul. Terus aja bisa. Okey, lagi dia main ki panggil. Ki. Sampean? Ki. Eki. Ki. Dari Kak Din mah belengki ya? Dari tu berdes kak itu kiai. Oh, tobe desem lagi. Engki. Aku di padopan apa? Engki, habis pemator kan untuk kiai. Abdi nang ngakungi potra kak dinto tromun duke. Cuman beda kendala sedari abdi na tibi. Apa kendala? Sedari kendala dari abdi na kak dinto kiai masalah biaya. Karena abdi na tak ngakungi apa kak dinto kiai. Saya yakin biaya nak foto. Saya buat nang pesantren. Oh, biaya Kak Dito cek tiaki hambatan karena foto nyari ilmu. Selama anak foto panik semangat nyari ilmu, bismillah rezeki Kak Dito itangkung suramu. Artinya walaupun sampean melarat dalam segi ekonomi, tapi sampean andi nak foto sebeda pendidikan ataupun beda dalam pesantren, insya Allah rezeki Kak Dito itangkung surang Allah Subhanahu wa taala. Teti sekak Dito saos. Putrana nikah lah pemasoy Kak Dinto masalah biaya benempian cek garawat. Engki. Sekarang itu engki kiai. Engki. Motor kesokan kan untuk kiai. Pul, si Pul. Engki Kak Dinto kiai. Ayah kan cek terapi ke kamera. Pada dia daftar lagi ya ke pondok ke masalah administrasi pendaftaran ke balai tak kungkok. Baik. Kiring terus. Nun pamit ya. Oh, apaan bubar? Engki. Ganto kamar ngiring masuk. Oke. Dong. Saya nggak ya. Bapak tandi apa nak tandi itunya. Cuma nandi kakek. Kakek arabna bapak tong setengah. Artinya kaki kutu pacakang petepak acara pondok ya. Engki Pak, insya Allah doa ki gula. Iya, gimana?
Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna fa'ala fi'il madhi yaf'ulu fi'il mudhari fa'lan masdar wa maf'alan masdar ammim fahuwa isim dhamir fa'ilun isim fa'il wadaka isim isar. Lu Jong, kakek micik semangat aja Jong. Tujuh nare. Perjuangan lakar sepenuhnya. Kakek tereng setes nyar masuk ke pondok ruah. Engki, Duh, njak kakek. Sambina pergi ke lak pondok. Cireng ku ayak sabi di pondok terus tuli ambu. Pas kakek seman nyaman nengiro mana kintar ngale ke pondok. teti santri nikah bagi gula bagaikan mimpi si anyar detik kenyataan. Ben boleh pondok nikah mundan gula tenang bendamai. Iya, mun kereman lancar, mun tak lancar, make palapal nah bibir tak berdecar. Engki mun jepon sambian, mun jepon gula punteng. Yai, Maki di luar tuh. engki. Masuk. Kitabah kami taharati wal kitabu duatan masdarun asyuru Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Hari semangkin kadinto aroba aki hari raya santri. Eka adima tangkel 2 Oktober kadinto ngain permulaan berjihad. Berjuang kalaban gerakan resolusi berjihad sepone perintah aki serengke Haji Hasyim Asy'ari. Sera seberang lagi menabi kita sebagai santri harus berjihad. Pimin lakar jihad kadinto perang serang penjajah. Namun semakin nikah jihad gula serang sampean kadinto le cukup mapekus akhlak ben mapekus tekad. Bijaksana ada menerima informasi dari media sosial. Cak biasa terkerjat ben terpancing oleh keadaan. Takbir! Allahu Akbar!